Ubu cya gitifu kiri he? Umuyobozi wanyu w'inkerabuheri se? Umuyobozi wane se ayobora ndegera anyobora saza? Abundi we kuba utari kuvuga. Aze. Mbo, umuyobozi yaje. Gire. Wese ko rero haye kimana. Gahabwa induru. Gahabwa ishoka y'agatuza. Ibyo tubireke. Kibaza mugenzi wangu kiri gute? Iki se wangigeraho? None ndabona mwatoyemo ibyango amafone n'amafone shaje musigaye mugurira hera. Aha amaduka abantu hazi se? Harimo ibisa na satani. Isa n'ingagi nyende Usora sote wangigera kwigiye kaheri. Yampaye dore n'ingagi na bene wanyu. Amaye nshaka ukuntu mwatema y'umutekano n'inyaburo umenye. Uzenga y'umutekano. Umutekano kugira ngo y'umutekano angarurira inkoko isafuriya n'ibirayi batwayemo. Wagicuce se ujya tukurindire n'umutwe turabazamo. No umutekano uri kunyaka basi n'ibirayi nzaniye ngo ndarari. Ugende kurarira hari ako kagari. Imvira inyana yimbwa ubusa ku kagara harara ni uhacunwe ni wowe wacunzwe no ugomba kujya kwarara. Nyumvira n'indayasha. Yirirwa yakamanitse none yazanye ubugamba. Nyakumanika amaso mu rusenge we nakamanikiye wowe. Indaya ndabazi. Asemwa bakaritasi nk'ibitutsi bya byo twaje kumva mwatangiye cyangwa mukabireka. Vana karaka hacuramyuza. Kidori nari bibyo tubireka. Twagiye ku kingenzi cyatuzanya. Isuku, we no umuyobozi. Ndi kubonamo igikubita umugore. Urugabo rw'urusambo indaya inshinzi n'imbwakazi wabigenza ute? Ubundi aba basikera ninjye uzajya ukurikirana ibibazo byabo gusa we. Wanumbuye se wakegwe ni udashaka kurikirana ibibazo byacu. Wanshinze ntago ari uherutse guca umugabo umugongo ejo bundi. Yagushingwamo ibiti we kandi umugabo wanjye n'umugabo wa nyoko. Ubundi gihe kahereye kabwejagura icyatumye tuza hano vuba tukitahira. Itubona kara katagira amagara ngo karavuze. Ngo rero nawe uravuze cyangwa uravumvuye. Uruzingo ruranutse. Ibyo tubireke twikomereze. Se muyobo kubutoga nicyo kintu uko duhora wavumvuye ibyakuzanye cyangwa ukabire. Cyo runo rutama rwawe turuve. Reba nakaraga kuri nako. Ariko se giti. Undi wo muntu azabanza nagu. Ariko inyana yembye bitandariye. Subira kwicara cye. Ko kireba nk'igisamba. Ejejeje ninde ushaka kurwana vayo. Ko bigize intambara. Ushaka no kunkubita we wagicu. Yo nyana yembwa niyi. Wepe wote tonde. Ako murabona ukuntu gitifu ababigize intambara. Tonde ibintu wabigize ubukwe. Mwana baye. Bande. Mwana baye. Giti ngasabye imbabazi. Giti ayo umutekano ndatanga. Ndayatanga. Uri mu biki? Bino bigize ubukwe. Kiravuga. Jiji. Nyana yimbwa yarararanyije. Agakanyisa byimba. Kanje kureba. Isuku, we no umuyobozi. Iti nunda wabikora kose nayubona. Nyana yimbwa gift. Ndimo ibirarane by'ibihumbi 15. Nikiwe ni mobile. 30. Tatusara mingiye wangegeraho. Urabona nsana nyoko wandayo. Nyakuru arubunga ubuzi ibyo gaburi umugore n'abana we. Winda kuvuga ngo sana mama wo wanyende wasana mama. Iyi mbesire ngo ni gift ingana n'umusozi ndimo 15. 15 wagicucuzo kangana. Agabanya kavuye wa musega. Ndikarakiri kuntukira. Nta nubwo ujya wowe. Wazabwiye kakagore kakajya kaza kunyoza sha. Nore fite amajigo nk'ay'imvu. Eba wowe. Mahe nkura mukobwa se ngo ni Debora ufite igihuru ku mutwe. Wajyana inyungu. Ameza atatanze ni ibihumbi 25. 25 se wanumbundara hejuru. Yamaye na sida yazamutse ibiheri. Kabayeho nabi. Kano kacuramye umusatsi uzaze kunda ku kagari nkweshisha kibondo. Igo gacira ku munwa muri wese watse kungenda ukavuga ibyakuzanye. Uzaze ejo nkweshisha kibondo. Byo here twarambye. Yamaye. Kwari wishe umuvandimwe wawe byari bimaze. Ko byatangijwe nawe wambwaho. Ibyo tubireke nari. Nese wanyana yimbwa uzanyishura ryari ubundi reba ibiraro. Ako urinda uvuga ngo ndakwishyura amafaranga y'iki? Amafaranga y'iki? Wagicucu wari wararo dasinzireho. Nese bigize n'intambara noneho kukwishyuza. Bigize intambara. Kwishyuza isigaye ingufu. Iyi nurumye yari yanyishyuye.
asundi mwenda muvuga ngo mwatwishyuza amafaranga y'irondo inganda zose mufite mwadayemo akazi arurwanya uko rurimo Mbega gitifu w'imbwa yaba arasoza urabibonye n'ibikikazanye n'ibikikaza ari hehe